Tigasat. Napalabas, linukatanen damalyong ken Monray ti basit alakasa ni Monray. Ket nakita dati surat ti ama ni Monray amang ibagbaga nga iso ti agtawid iti sanikwa a napanawan na. Nagpakuyog dangarod kina Anaya anang sapol kini Attorney Bartolome. Ket nagdawat da iti advice iti sigod ni abogado Daddy Luisito. Kabayatan na, gapoy ti sakit tinagam ni Baliko, napanday to'y iti mansyon, ket impulong na kina Ariela ter aramiden ti kanakan na ani Rocco. Gapumat iti naamuan ni Malyong, may papan iti sanikwa at tawid ni Monray, ad-addan at timurad daytoy, amang kalaban kini Ariela. Kabayatan na, agsarsarita da Malyong ken Anaya. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Ay, nawaw. Naimbaglaki dahin tanapan tayo kini aturnay. Pagtitinulungan tayo dayto aba nagtatang. Makitinulong akman. Agyaman anak kaw, ay nawaw. Ay, saan kami ipay lang agsubli iji mansyawn? Ay natatang, ang mga noong tandamanan ni Monray. Ay, nawaw. Awan ti karbengan da mangungat itiaw awir kaw. Tasyak ti makalaban da. Tatang, di kay kumaunay. Diyak kayat ama irubo kayo, gapula ang itipudot ti ulo yo. Mala, di ka madanagan anak kaw, ay nawaw. Taamok ter aramidak. Amok ti pagluglugarak, ken amok ti sasawag. Iso di ka madanagan. Awan ti dagi sa mapasamak kanyak. Basta dak iti hustaw, awan kabuting kaw. Nang runa da dya Madam Ariela. Saan ko akabuting dayjay? Ay nawaw. Diyak amo, nurumbang tinaramid ko, wano saan. Makamuditan. Barang itikas day nga naramid ka. Kit agsublay ni Cleopatra kanyak. Siyempre, itatanamuanin ni Ariela ti amay. Surutin na ni Rukaw. Kit yawid nan, ijay mansyaw. Ilaban na laki di, ti kanaka. Iso asiguradaw, pag sinain na, dagiti dua. Ni Ruko. Ay, sumpataklatan. Hello, Rukaw. Sa dino dayan mo ita? Apay ka, day? Kalpasan ti panang baybay ami di trabaho ditoy. Tadaalan nakpay ka na, Ariela. Anat imbagbagam ka na, Ariela. Imbaga ka, tinakita. Agkita ta. Sa dinotayan mo. Kwa. Sa dinotayan mo, kunak! Ay, adak dito'y syudad. Kaya't ka makasarita. Isong aurayan na, tagkita ta pa man ang makasang petak dita. Awanan. Delikado Ay, masapul kasaritak ni Banyang. Apay pumanaw da dya balikaw ay nawaw. Saan na ka di amaanusan ti trabaho na kas dishwasher? Napili nga min iti trabaho da dya ay nawaw. Awan aanusan na. Ay, napabutngan ka no kan ni Rocco. Anya? Ay nawaw. Mabutang nga mga numasapulan ti kaanakan na dito'y syudad. Iso anak ko na ti kabsat ko nga iti farm laangan ti pagtrabahuan na. Anya? Kat numabalin, si kalakuman ti mangitulod kan kwa na malyong. Uray iji terminal ti bus laangan ti pangitulodam kan kwa na. Anya? Ay nawaw. Agpa-importante mo da dya balikaw ay nawaw. Ala, ano santan? Malangarod. No saan ka la napatig kanyak agayem ka, Pagan ano kumamat ti mangkuyog iti dayja balikaw. Mala, ipagpagapukin ka panyang ay nawaw. Asikaswag pa'y nga raw ti may papaniti dayta abanag. Kalpasan na, adan to ibagakin ka panyang napatig abanag, may papan kinimunre.
Pudno ka di ti indanon ti ulitag mo kanyak. Roko. Agsao ka, Roko. Pudno ka di. Ariela, nasakit lang tinakam ni ulitig bali ko kanya. Iswapat padaksan na. Anya. Siyak ti asawa, Mariela. Siyak nga ron ti patsyam. Saan kat ati ulitag ko? Roko. Di na kumamot alilawan. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka, Roko. Ay ayatan ka met, Ariela. Saan ka mabalin alukwen? Gamin. Ay, mabit lang. Song batak tawag ko. Sigurado anapatag daytoy. Panawan ka pa'y ditoy, Ariela. Adda imawag kan kwa na, kalpasan na, nagdardara sa arimwar. Di kay payla ka di agatap, iti kastangar aramidan na, mami. Adda ka no sarakan na a kliyente na. Umay kayo, surutan tayo ni Mang Roko. Ha, Darasin nyo, deyo itulok nga ululawan na kayo di Mang Roko. Umay kayon. sige, mabit lang nga rod, iha. No kasta, ni Monrete. Oh, Diyos ko. Pasensyakan panyang no saan da kan ana ikuyog iti papan mi kini attorney. Ay nawaw. Sa bali nga minti nagparik na kanyak, iti imbagan ni Monre nga addan to kano ipapirma ni Madam Ariela kenkwana. Ay nawaw. No kasta, masapul ang mabilin ang naimbag ni Monre Malyong. Wen panyang, jagmat kidi agliway amang bagbaga kenkwana. Kanayon ko apalagipan. Asaan basta mamate iti pakpakita da Madam Ariela kenkwana. Tanakadkadlaw, plas-plastikan da taw awir ka. Ala, si kanti makaamukan kwa na. Tako namot si kati binilin day di Sir Luisito saan aya. Wen panyang ay nawaw. Ad-addan abantayak ni Monri ita. Taditay lamaw ti plamplan wen da Madam Ariela nga ramidan. Kontrakin ni Monri ay nawaw. Ijay samet sanberting titurungan ni Roko. Basta surutan tayo, mami. Ada ngamin negosyo na ijay, iha. Amangan no iso ti mapan na asikasuhan. Mami, anya kay kadi. Basta aguli magkayulatan. Di man ikalintagan day Mang Roko. Tano siyakla maysa. Mas patsyak ni Tata Baliko ngam day Mang Roko. Iha. Basta surutan tayo. Uray sa dino pa'y titurungan na. Surutan tayo. Tapno maamuan tayo. No agsasa umatla itipod no. When no saan. Buti na lang, dumating ka. Talagang lalayas na ako pag di ka sumipot, Rox. Kansan la dayta? Sasabihin ko ang illegal na negosyo mo? Cleopatra, tangiwat mo. Pangaasim. Saan ko mamatagasta? Talagang gagawin ko yan. Pag hindi mo gawin ang gusto ko, Roko. Alala, gusto nga rudan, Cleopatra. Umay ka man, kit. Umay ka. Ikaw naman kasi. Kasta ka diti awan aramid na Mang Roko. Awan ang kay dibain. Lok-lok mam ni Mami. Mami! Mami! Ariela! Subukan mong lumapit, Roko. Iwanan na kita. Yan na! Lumayo na tayo dito, Roko! Hello, Mama? Monrey, iho. Ha? Kasapulak ti presensya man ako. Apay, Mama. Anyat napasamakan ka. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti barokong ko, Monrey. Agawid kan dito mansyon, iho. Ryan ka. Bye. Uwan, Mama. Bye.
Ay na, anaya, Tata Malyong, Oo, apay. Asino di mawag kan ka man, re. ni Mamak, anaya, agsangsangit. Nasakit ka no ti barokong na. Isong agawid akpay langit di mansyon. Ay, nawaw. Ay, baraw, saan tapay nga agawit ni Jay? Agtalinad tapay lang di tao. Amangan no niya ti mapasama kini Mamak. Agawid tan Tata Malyong. Ha? Ay, ay, Di yun lapdan no kasta ti kayat na tatang. Uyugan nyo laangan. sige nga ron, baraw. Ay, mapantan. Ay, nawaw. Awanan ba intay di amang Roko? Ninayunan na ti parikot ni Mami, Monrey. Kaasimot ni Mama. Wan nga rod. Iso na saya at matanagawid ka. Manang. Sige, nawaw. Ay, nagatriti akong kaw. Ay, natatamalyong. Apay ano sa dino ti ayan mi ka ni Monrey nga agsarsarita kat adda ka mat. Sige, nawaw. Ay, kwahay. Nagtapo ka na ya. Ay, kwah. Pumpunasak ti tawahay. Pinunasan ni nalalabang dagita. Sige, na. Nagtapok nga mahinay nawaw. Ala, umay ka Monrey. Saan adito ti pagsaritaan ta? Adaywan ta day ta at tatamalyong ta chismoso day talakay. Umayak man ag-relax pa niyang. Ay, ma-stress ak ijay man siyawn. Mairamraman ak ma-stress. Ay, agkakanat ngamin ti pag-aburidon ni Madam Ariela. May santi pa ng panaw ni Sir Rocco kan kuana. Ay, no kasta nga rod. Talaga apod no ti imbaga ni Baliko. May papan kan ni Rocco akaanakan na. Kastamot ti mangmangag ko pa niyang. Ay na, kanayon nga agsangit ni Madam Ariela. Di pa'y kat makapangpanganan ay iti ustaw. No makalagay pagpaluto iti oats. Wano agpatimpla iti gatas na. Dagitalaang ti papaunag na. Ay, lakaman na itan ti bunga ti kinaulpit na idi. Laging kaita na ulpit latapan niyang. Ay, basta ramidam lata ti trabahom. Tulungam ni Malyong ang mga sikaso ka ni Monrey Lamle. Uwan pa niyang. Mabitlaang. Adto ti kwartam. Inikanak ni kabagis ko. Iso nga ibingayan ka mat. Ay na. Ay. Saanin ko na kuma. Ngam awanan nakatalagan. Ay, oray piso adulay ng awan. Iso nga diyaman pa niyang ay. Buwisit talaga. Oh, apa yan, Mami? Talaga confirm, Angeli. Dayjay amon reti agtawid iti sanikwa. Day di titom Luisito. Anya? Kagap-gapok iti ayan ni attorney. Impakita na ti last will and testament day di Luisito. Talaga animon relaang timabalin amang tawid kadagiti sanikuak. Mami? Apay, akastoy. Agsasaruno ti malas iti biyag ko. Apay, Angeli. Apay, asyak pa iti madusa iti kastoy. Relax, Mami. Di kay mapukawan itinamnama. Jak maaklon daytoy. Kukwak laeng ti sanikwa. Siyak timang tagikwa iti dayjay. Siyak laeng Angeli. Awanan ti sabalipay. Siyak! Di kay madanagan, Mami. Ikarigatan tayong ay-aywan ni Monrey. Talakalaan ti mga ay-ayo kan kwa na. Ilako tayo ti sanikwayo. Kasanon, no saan nga umanugot ni Monrey. Umanugot dayjay. Basta ay-aywan nyo anaimbag. Mama, okay kayo ka din? Medyo. Mama, mabalin ka diti agkid daw kada kayo? Anyan ay ta, Monrey. Kid daw ako makada kayo,
May pasyar ko dito yung mansion ti girlfriend ko. Mabalin ka di, mama? Saan pa'y lang nga ita, Monrey? Please. Ano ti pampanunutak? Nasingpat tinubyak, mama. Napintas pa'y. Sige. Umanugutak. Ngam iti may sa akondisyon. Ha? Anya day ta, mama? Ilakutan ti sanikwa tayo. Tagumatang tayo iti sabali asanikwa. Agpaaramid tayo iti sabali a mansyon. Tay napimpintas a mansyon, Monrey. Ha? Patganyata ni Monrey ti kondisyon ni Ariela. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapolwan. Tigasa. Tigasat. Napalabas, binagbagaan ni Anaya ni Malyong as saan apailuyos iti pungtot na kin Ariela. Taamangan no mairobula ang daytoy. Ngam na ko natilakay nga awan ti kabuteng na. Nang runa tanaamwandan ani gayam Monrey ti addaan karbengan iti sanikwa nga alalmanen ni Ariela. Kabayatan na, inawagan met ni Rocco ni Baliko ket kastaonay apongtot na iti lakay gapo iti impulong ni Baliko kin Ariela may papan kadakwada kin ni Cleopatra. Gapo nga rod iti dayta nagpatulong kini Panyang ano mabalin iti adayo a lugar ti pagtrabahuan na. Kabayatan na napanmanen na Ariela iti ayan ti abogado da. Kat impakita nga rod ti abogado ti surat day di Luisito amang ibagbaga ani Monrey laeng ti agtawid iti amin a kinabaknang na. Kabayatan na agsarsarita nga rod da Monrey ken Ariela. Itagagayem denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapolwan. Tigasa. Kidawak ko makada kayo. May pasyar ko dito yung mansion ti girlfriend ko. Ha? Mabalin ka di, mama? Saan pa'y lang ha ita, Monrey? Please. Ado, ti pampanunutak. Nasingpat tinubyak, mama. Napintas pa'y Sige. Umanugotak. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya day ta, mama? Ilakutan ti sanikwa tayo. Tagumatang tayo iti sabali a sanikwa. Agpaaramid tayo iti sabali a mansyon. Tay napimpintas a mansyon. Ha? Nakasaritak ngamin ni attorney. Kat ada impakita na kanyak. Amumon ti amin saan ka di? Asika ti agtawid iti kinabaknang ko. Uwan, mama? No kasta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko, wan? Ala, umay ka. Saan adito iti pagsaritaan ta? Mapantay jay silid ko. Umay kan. Gumatang tayo iti sabali alugan. Sabali a resort. Kan dadumapay. Apay ngay ang masapol nga ilako tayo, mama? Wen tane, agsukat manen titawan. Tikayat ko, no nagsukatan titawan, masukatan met amin nga adda kada tayo. Anya? Kat numabalin, mailako tayo aminen asaniko tayo, sakbay nga agsukat titawan. Tapno makagatang tayo met adagos iti kasukat na.
Mama? Kasta ngamin ti kayat ni papam, idi si bibiyag payla ang iho. Ila ko na kumaidin. At dapay bayer nan Ngam, apag isumatan ti ipapatay na. Mama? Agsangit kayo manan. Malagip ko nga minday di papam, iho. Nagkasang ti papanaw na. Inayayat ko, day di papam. Isulaang ti lalaki itibiyag ko. Kat ni Mang Roko ngay, Mama. Isumat ti asawam ita. Ha? Bye-bye amday jayan. Nagsina kamin. Ha? Saan kun alav day jay, talino kunak. Hangam, saan man ani Roko, ti pagsaritaan ta. Tikit di maipapan iti sanikwa tayo, iho. Kan, amom ka di, Monrey. Kanayon ko, amay tagtagainap day di papam. Anya? Agpakpakaasi kaniyak, nga ilako tayo kanon dagiti sanikwa tayo. Taadda kano mangal alman. Asino nga iti mangal alman, Mama? Di namot imbaga. Basta adda kano mangal alman. Iso nga ilako tayo kanon. O anya, umanugot ka kadi Monrey, iho. Tano umanugot ka. Ayaba mon diti mansyon tinobyam iti kabitan a panawan. Kat pagkasaran kayo pa yun, no kayat mo. Panunutak pa ya, Mama? Ay sus, saanan a masapul a panunutampay? Uwan ko namon, tapno malpasan ti amin. Imawag ni Attorney Itay Anaya. Naggapu ka naman ni Ariela iti ayan na ay nawaw. Birber nga sa inyo matlatan ti sigod nga amo yung tatang. Heh! Awan karbengan nan ang maawagan iti madam. Ta saan met abak nang? Saan kumot nga amaw ay nawaw? Kat, anya timbaga ni attorney, tatang. Impakita ka nun ni Attorney kin Ariela ti last will and testament day di Sir Luisitaw ay nawaw. Kat, Ngam saan ka nung imbagbaga ni Attorney kin Ariela naggapo tayo ijay? kasta ka di, tatang. Wen, anak kao. Nadlaw ko nga men niya adakin ni Monre ti simpatya ni Attorney Bartolome. Nagkaray atulungan na tiwawir kao. Madlaw akagura na na Ariela. Taka siya naw. Nakadkadlaw arupat kwarta da jeng Ariela. Ag-aguman na ti sanmet aparakin kwa na. Agraraman da jeng Ariela. Naimbagmat ata nasarakan tayo ti attorney Damon Ray, tatang. Adan katulungan tayo ang mangisakit kan kwa na. Wen nga rod ay nawaw. Ay, kita man lang agpaiso ti biyagan niya, anak kao. Asino nga iti mangipagaraw? Aji namnamain ni Ariela kinabaknang na. Kat saan mo't gayam nga iso, ti pakaikaryan dayay, ay nawaw. Wan nga rod, tatang. Ngam panagkunak. Delikado ti kasasaad ni Monreita. Amangan no pagpanggapanda iti dakas. Don't worry. Anaya, anak ko ay nawaw. Jak baybayan ni Monrey akaayan ayat mau. Saan ka na naman pupunta, uy? Agawid akpay di mansyon, Cleopatra. Na naman? Di nakpagpungtutan, Roko, Aramidak ti pangtakkan ka. Nutob ngaram ti kayat ko. Cleopatra, dangganak.
Masapula maalak pa'y nga umuna ti bingay ko kani Ariela kwarta. Sakon to panawan. Maawatam ko madayta. Numalako na ti sanikwana. Pagbingayan mi dayjay. O sayang, no jak maala ti tawit ko. Isa palubusan nak. Tano na alak kong ti bingay ko. Agpak ni Akton Cleopatra. Agpak ni Tanton kunam Una, agpak ni Tanton. Sigurado ka? Wan, Cleopatra. Iso adi ka agim imon, wan. Sika lang ti mahal ko. Ala, sige na nga, Rod. Basta tuparin mo ang pangako mo, ha? Takong hindi? Nasaysayatan no mabalot tan adwa, Rox? Ay, nawaw. Mangrugen, panyang. Mangrugen, ti panagsagaba ni Madam Ariela. Ay, Malyong. Mangrugen, ti panakadusa na. Dayjay ati maghanap na. Apitan na itang tibong at tinaalas nga ramid na. Ay, nawaw. Awanan ti laban na. Awanan ti karkarit na ita. Ay, hanggang saan tayo abastag kampantilatan? Di tayo amo. Amang anuan niya ti pampanunutan da. Ay, numabalin. Diyak kayat ti agatap. Ngam di tayo laam mo. Noan niya ti sumaron no aplano da nga aramidan. Kontra kan ni Monrey. Wan mo't ki di ay nawaw. Ngam, Jack itulok ang mapagaramidan da iti dagas ni Monrey. Jack panawan, aging kat kabaila, ay nawaw. Flowers and chocolates for you, Ariela. Sweetie pie. Anyat masapol mo. Apay nga adda ka. Kalpasan ti panang lipot mo kanyak. Adda pa'y larupam nga agpakita kanyak. Ayop ka! Sige, sweetie pie. At to'y pie ti bangiraping-ping ko. Itayak para kan ka. Tong pampay, Ariela. Talaga atong paat! Nagsakit ti inaramid mo kanyak, Roko. Amom anagdagsan ti pagdaldalanak ita. Ngam ninayon ang pailaeng mot. Sorry, Ariela, sweetie pie. Awan ti sabali ang may pagakno di. Sorry. Pakawanan naktanay lawanak. Nasulisugak lang, sweetie pie. Ulbod! Agparinto mga kitisangwan ng Ariela. Pang-aasim tabakawanan nag... Ikanak kumapay iti may sagun daway, Ariela. Pinanawa kong na siya babae. Ang supli akong kan ka. Ala, tumakder kaditan, Roko. Napakawan na ka din, sweetie pie. Saan akas karina ti mamakawan? Ta saan akas karina ti inaramid mo? Ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tabareng mapakawan kapay. Wen, Ariela. Basta awatan nakmanan dito yung mansyon. Tasulnitak tinagkurangak kan ka. Saan Monrey, ay nawaw. Di ka umanugot iti ibagbagan ni mamam, ay nawaw. Gumatang kanumot lang iti sabali asan ni Kwame. Kanagparamid iti sabali a mansyon. Basta saan no kunak, saan, ay nawaw. Ha? Monrey barok denggenak. Ta para iti pagsaya atam ti pampanunutek, wen, ay nawaw. Kaasimat nga rod ni Mamak. Ado ti utang na. Ibalod na no sana makabayad. Ay katbayam nga ibalod da, ay nawaw. Ala, apay nga yakas tati bagbagam, tatamalyong. Di ka kadimasyan kini Mama? Apay,
kinaasyan na kaaya ide, Monray, alaman, ay nawaw. Lagi pa yung dagiti agkakadagas nga inararabid na kinkabarok, ay nawaw. Nagbabawyan ng dagijay. Nagkidawan iti sorry kanyak. Nagbalbaliwan ni mamak. Ay nawaw. Kunaday di papak. Saan arumbang ti agimulay ti sakit tinakam? Mala. Nagbalbaliw no nagbalbaliw ni mamam ay nawaw. Basta ti may bagakit kastoy, Monray, ay nawaw. Idi si bibiyag pa'y day di papam. Di na kaya't nga ilako dagiti sa ni Kwayaw. Iso nga imposible ti bagbagan ni mamam Monray, ay nawaw. Ha? Ulitak Monray. Uray itala atog ngaram ni mamam. Aramidem amin na yun, basta saan ka nga umanugot ama ilako ti sani ko at tawid mo. Gusto ka day? Monray, naawatam ay nawaw. Uwan tata. Ngam no jakpat ganti kondisyon na. Sigurado asaan akayat ni mama ngay pasar ko ni Anaya dito'y mansyon. Ay nawaw, saan na problema day tabarok? No di na kayat o di saan laeng ay nawaw. Saan a big deal day ta? Tamabalin nyo matlat ati agkita itiruar kina Anaya. Nakagaukan na nalabang? Mga nakon? Un ma'am, indasar ka ti taraon niyo. Mabit lang, tain nakayaban da Madam Ariela kan sa rukaw. Saan? Madamdamadan ton amangan. Umuna akon amangan. Ha? Buisit at talaga day at tao. Ay na. Ha? Asina, Ma'am Angelay. Asino ti kabwisit ma? Babalin ka din, Nana. Dinakman pakibibiyangan. Awan bibiyang mo no asino ti kabwisit ko. Ha? Nagpuskulkit di ti rupa na. Ay no, makapasuro na talaga. Nung apay mat ngamin nga inawat pa'y laang ni mami day at tao. Ay, makapasuro na talaga. Amo ka ti bagbagana. Ni Siro ko siguro. Tapay nga inawat pa'y laang ni Madam Ariela dito yung mansyong. No, siya ti masuron. Pumanaw akong dito'y. Tamakamudan iti bagbagida. Ni mami lang amin ti pampanunutak ka. At dan samot nililing nanday ti Ma'am Angelay. Ay, sasaong agmay-mesa. Ay. Kasarsarita na ti bagbagina. Ay, nako. Awan pa'y limpyo at tao dito mansyong. Siyak sa lang ngay. Pudno ti imbaga ni mami kan kamon, Ray. Kan di mat kunam alab mo ni mami? Love ko mat at talaga, Manang Angeli. Kat saan ka di ano lab mo ti may sa atao? Itad mo amin akayat na? Ha? Kan apay, kayat mo amabalod ni mami, Monray? Ay, saan Manang? Nukas ta nga rod. Umanugot kan. Taila ko tayon ti sanikwa tayo. Tapno ada pangalaan ni mami iti pagbayad na iti utang na. Kaasimot ni mami numabalod, Monray. Amangan no agungot ni Papa, Manang. Saan? Apay ko mga agungat, katawan mat ditoy. Natay nga rudan. Kan may sa, maragsakan kit di ano mailakon ti sanikwa tayo. Ngamin, masukatanan iti baro. Baro a balay. Baro a lugan. Baro a negosyo. Baro amin. Mga baruanan tayon kada mami. Mapantay ton iji abroad. Kayat mo ti mapan iji abroad, Monray? Kayat ko no kadwak ti girlfriend ko. Ha? Ikuyog tayo Ha? Talaga, Manang? Wan, iso nga ilako tayon. Wan? Ay, lading itak Manang. Ngamjak kayat. Tapakalaglagi pakin ni Papa timbati na asa ni Kwa. Sorry, Manang Angeli. Ha? O anya, Monray. Nakapanunot kan? Umanugot kan iti kayat ko ang mapasamak, iho. Sorry Mama. Ngam saan ko mga saksakit tinakam yu
Jak kayat ti bagbagayo. Ha, Jak kayat nga ilako ti sanikwa tayo. Tapakalaglagi pantayo kini papadayjay. anya. Anya ti aramiden ni Ariela iti dayta agundaway. Gagayem, diyo liway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Sagani Yalong Bulyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.